mancing ya. Mancing. Spot mancing guys. Benter. Bak benter guys. Motor mun kana maning per. Nggih, jelas. Bogotok ya. Ini iki nggo liwat wong apa nu? Kok berhenti mancing yo? Spot babunan guys. Tapi masalah kayak ganuk ya Fer. Ganuk tak kayak kedungnya sih. Bendung ora kuat ya Fer. Ponsel toknya kono ya. Ayo setam kayak. Banyunya gede banget oke. Banyunya gede. Orang tayang bendung yo. Guys, sawahnya kering, kurang air, udah nggak turun hujan nih 1 minggu, jadi harus ngecor dulu nih guys. Nih sawah nih. Di tempat kalian juga lagi kekeringan nggak guys sawahnya guys? Lakay bakit ke? Ular guys. Wow.
Kering semua guys sawahnya guys. Udah pada retak, kurang air. Copot guys sandalnya guys. Aduh, sandal buluk. Ada ikan apa mas? Kira-kira ini? Benter ya? Ikan salmon nggak ada ya mas? Oke guys, terima kasih sudah menonton videonya. Kita lanjut lagi di video-video berikutnya. Bye bye.